Gutharario kwa igongona ria gucangithia mbeca mwena wa Kinangop thukuru-ini wa sekondari wa Rwanyambo muthenya wa ira ni gukomithitio na njira nene ni atongoria na aikari a mwena uyu. Atongoria matiganite kaunti-ini ino hamwe na aria maranyititwo geni igongona-ini riu ni mokiriire na gukomithia gicanjama kiu makiuga uyu ni uteti uraingiririo niguo kurehe giconoko kaunti-ini iyo riria mararongoreria gutangikira muingi nao magoka kuhaka wirutiri ucio ndoro. Sisi tumetoka all the way kutoka Ukambani kuja kusimama na watoto wenu, alafu mmoja wenu anasimamisha maneno ya harambee na watoto wenu. Huyo kweli ni mtu wa mnyama, mtu wa mnyama. Na mikorere thirikari-inĩ na mikorere niyo ikajire harambee na turauga marohe ande magicoka tondu ni matuhĩtĩria mũno tukienda gwakĩra ciana thukuru gugacoka gugatuĩka tutigũmĩaka. Borithi kuhuthika guthararia igongona riu ni kumenereirio na njira nene riu makiuria wabici ya munene wa borithi Hilary Mutyambai gutafanya uthuthuria amu ni mareko wa borithi ni kuhuthirwo marahuthirirwo kiuteti. Ingine kuna mtu fulani sijui ni nani aliposikia Kalonzo anakuja Nyandarua akapatwa na tumbo baridi. Huyo tumuombe hata kama ni nani, hatujui ni nani. Mimi mwenyewe sitaki hata kumjua, lakini tutamuombea. The issue to do with education and bearing in mind we have planned this occasion for the last almost 1 year. We feel disappointed, but since sometimes we have to agree with some of these decisions and equally make very hard decisions. We will revisit this. Wona gukirio guo gutharario kwa igongona riu riria rikoretwo rihaririirio kwa ihinda ria mwaka umwe ritinarigiriria matanya mario kuhanika thukuru wa Rwanyambo ukigunika na ciringi milioni 2. Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia agicokeria ngatho atongoria kuma kaunti ingi ni undu wa kumateithiriria. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.